njalo socela umfundisi uNkosi eze ngaphambili azosamukela emva kwalokho sobe sesibiza induna isithathe isamukele sonke isisondeze nakomkhulu egameni kaJesu waseNazaretha. Calvario, Dio Calvario, Dio Calvario, Dio Calvario, Dio Calvario, Dio Calvario. Jesu ye wabethelwe Calvary kungenga baba yo Calvary seyibonga Calvary hallelujah. Awake sishayela izandla ezinkulu ukuthi sesikhona emkhosini ongaka ohlatshelwe thina sonke. Haleluya. Siyambonga ke uNkulunkulu osemuhle nakulosuku lanamhlanje. Sise lo wangqonqo la sikhona khona. Sikwajola isigodzi. Sisemqanduli. Bengithi nizawulilizela ngigigizele nenza umsindo egameni lika Jesu. Awu sise Eastern Cape la sikhona khona. La Jehova efohlile uthe ulethu ukukhanya uzovusa abantu basemqanduli ukuba bavuke bakhanye. Ake sithi izandla ngoba ukukhanya kwabo sekuthe. Haleluya. Siyambonga ke uNkulunkulu. Ake sishaya izandla ezinkulu kungena induna ke. Abengithi soma ngenyawo. Ihamba nefamily yayo. Ake shaya izandla sikikize egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Laze lahamba ivangeli lona laze lake umhlaba wonke senithule nje senithini bakithi alendaba elihamba ivangeli lahamba ivangeli laze lake umhlaba wonke laketu umhlaba wonke senithule nje senithini bakithi alendaba ake sithi sa bayete 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 ake sithi ake sithi ake sithi ake sithi angibambe nokho awu angizelanga lokho okwami kuzomukela nje. Amen. So siyambonga ke uNkulunkulu owenze lo suku lamhlanje lwaba impumelelo. Sikhona lapha kwaJola sibonga uNkulunkulu la kuqale ke khona umsebenzi omkhulu uNkulunkulu ayihambele le ndawo
ebeke umthwalo omkhulu enqokini yakhe ubaba beile morolo moholo mohlankeng wa ukuba izomemezela kule hore a ndawo tlo kgwelletsa moo kuyazwakala ha kuyabonakala utlwala hwa bonala ukuthi khona okwenzekayo hona le se etsahalang amen amen so ngizothatha lelithuba ke tlo tseya nako e ngimokele nje bazalwane igodi amohele bazalwane ka dikoti ngegodi ka dikoti ezisibona kugcwele kanje bjana ka ha re bona ho tletse ibandla likhulu ngendlela tlo esimanga ke kgolo ka tsela e makatsang la inceke kaNkuluNkulu ihambe khona mohlanka modimo a tsamaileng teng hambile yahambela ko Limpopo tsamaile ko Limpopo province province yahambela ko Gauteng ya tsamela Gauteng yahambela ko Cape ya Town tsamela Cape Town ya yidla yonke impumalanga ya ja Mpumalanga bengithi zoshaya izandla egameni lika Jesu seyingene futhi nase Eastern Cape senini mo Eastern Cape ayishaya izandla egameni lika Jesu so sibonga uNkulunkulu ngizoqala lenza senkomanzi thoma ko tlase konkomazi la ngitalwa khona mo nami ke bele hwa nteng nna khona abazalwane abasuka lapha eLangloop hona le bazalwane ba tswang Langloop ngicela beme ngeenyawo sibashayile izandla zincane lezandla bakithi matsogo ke manyane sibe nabazalwane abasuka esidla mafa lenzazi kwamdladla phansi endasa ke beme ngeenyawo zamafa ba imeka maoto amen sibabone babone bakhona abazalwane abasuka eBosfontein hona le bazalwane ba Bosfontein amin Tricopis Tricopis cela nabo beme aba imeka ngetinyawo maoto haleluya amen khona abazalwane hona le bazalwane inkomanzi kanjalo le komazi ka ufela ini kukhona abavela lapha eLowville hona le ba ko Lows Creek Lowville Lowville sibaqhwabela izandla ba bethele matsoho siyanyuka nokho le mo re a tsamaya kunabazalwane abavela endlunkulu eNelspruit elikazi kwanyamazana ondlukulu nyama la kuphembeke khona lo mlilo bakhona abazalwane basuka lapha ePinari kwaMsogwaba Msogwaba Msogwaba amen amen khona makhelwane wabo ke uDanji hona le makhelwane wabona elintantshi ngagogo ke lapha ila indaba yasuka khona kodwa bayithomile nke ake sibashayile izandla egameni lika Jesu amen sicross sishone le ngathi siya ko Bushbuckridge ke uye ukare ko Bushbuck ko has a view ko Hazelview kodwa ke sibambe iphola ke nokho are sorry mpho ake sibashayile izandla phola mkanduzweni egameni lika Jesu zincane lezandla nokho yamanyani matsoho siyakhuphuka ke liyashosholoza ivangeli yatsamaya evangeli bakhona basemathafeni hona le ba ko mathafeng ake sibaqhobela izandla amen amen bakhona bavela eSwaziland hona le ba ko Swaziland basengaphandle basale kontle Swatini Swaziland nokho siyabonga bakhona ke siyakhuphuka sithi Bad Plus re Bad Plus Bad Plus Bad Plus tshelo seduzane na ukuthi lihambile ivangeli hona tsamaile evangeli lihambile ivangeli tsamaile evangeli lapha eBad Plus uma uthi holokohlo ha uri kanhlela khona indawo okuthiwa iChakastad hona le mo ba re ke chaka la kwaphenduka khona inyanga o sukuluhile ntengaka yashisa ikhwama ya fisa dikhwama waxokozela emphakathini wonke wajikine hasitshaba sohle beme ngeenyawo nabegameni lika Jesu nezinyanga siyaphenduka ingaka diyafetoha inhlazatshe kodwa khona mhlazatshe iteng ngiyacabanga ke ukuthi siyakhuphuka kanjalo siye Caroline re ko Caroline kunomfundisi udladla ke lapho hona le muruti dladla mo amen amen sikhuphuke sithi emelo rena mele emlomo komlomo sangathasha ayeniphinde ngezandla egameni lika Jesu abiyawazi amakhaza asemkanduli wayisiba phiwe emkanduli hayi ke sikhuphuke kanjalo ikhona imbalenhle hona le mbalenhle ake sibaqhwabela izandla ari babethele matsoho egameni lika Jesu ari babethele senyuke sithi Bethel riye ko Bethel
ntaba. emazambaneni Omazambane. emazambaneni Omazambane. haleluya Amen. tshela useduze nawe ukuthi hey ihambile le ndaba Uzale ngawufuna itsamayile taba e. ihambile le ndaba Itsamayile taba e. ifuna ukuqeda umhlaba wonke Fetsa lefatshe lo. abantu babuyele kuNkulunkulu Wena ngumudimo. haleluya Amen. siyakhuphuka nokho Re namela le mo. bakhona base Pitritif Kuna le ba Pitritif. ake sibashayile izandla egameni lika Jesu haleluya Amen. idliwe impumalanga Ijilo empuma. haleluya Amen. ake sikhuphuke ke manje Ari namela mbiano. konje iWitbank iseGauteng Ha. isempumalanga Impumala. ake sigojele ke Witbank Witbank. Witbank Witbank. Akaville Akaville. ake sibashayile izandla iMiklibek kuseyimpumalanga futhi angisho ake sibabambe eMiklibek emhluzi sibachwabela izandla nabo bakhona yo madoda ngishiya kanjani ingotwane ngoba ikhona la lapha eSabi ya engotwane eme ngenyawo egameni lika Jesu haleluya aya ke siyeke impumalanga kumedima lapha empumalanga singene eGauteng manje kune Arnold ake sibone iArnold egameni tshela seduze na ukuthi iArnold solo ngisempumalanga yo hayi asikhuphuke sithi singene eGauteng niyangivumela sithi Gauteng province iDavidton ikhona isasendleleni oh Nkosi yami ya imoto yabo ibe nenkinga kodwa bayasondela nabo bangena manje bayasondela ke sizobashayela izandla bangekho Mosi singathi Pretoria sithi Mamelodi nabo bangale naba ake sibashayela izandla ePitori eMamelodi sithi ke ukwenyuka okunesoshanguve lapho kukhona isoshanguve bathi ke u1990 u1990 lo amen wafika uNkulunkulu nakhona aya sale sithi Limpopo province noma kunani kukhona iphela ndaba lihlabile khona lapha ePitori lihlabile khona ake nibashayile ibread konje kusayini kusayi iNorthwest ake shayile iNorthwest izandla egameni lika Jesu siyashosholoza nokho phela ndaba lihlabile ake sibashayile izandla asale singena eLimpopo province kukhona iBakenberg kela beme ngenyawo tshela batshela ithi sesiyabuwa manje asathethi isiXhosa asakhuluma isiZulu asakhuluma isiSwati siyabuwa ake sibashayile izandla lingeni ivangeli nakhona eLimpopo province Mahwiriling oh Nkosi yami ake sibashayile izandla ake sishone Cape Town niyangivumela kodwa bazalwane bakhona bangivumela bamzizana ashone eKapa lodumo la khona kwenzeka indaba ngoba Eastern Cape izalwa iKapa angiphinde lokho iEastern Cape izalwa iCape Town umkanduli uzalwa iCape Town ake sibone iCape Town Zola Strand beme ngenyawo sibashayile izandla ayibona ke balibona ku Bay TV
iBay TV yazala bona Bay TV ya bona bazala Eastern Bona ba Cape beleha Eastern Cape. tshela useduze nawe uyahamba le ndaba Ah, tsamaya. iyahamba le ndaba Tsamaya taba e. mtshela useduze siyakhona ePE Re ya ko teng PE. siyakhona eMozambique Ya Mozambique. siyakhona eMalawi Teng Malawi. siyakhona ngeshiya kotilwane Ke ka ntlhela ha lewatle. iyahamba le ndaba Tsamaya taba e. haleluya Amen. kodwa ngayibiza Eastern Cape lo wangqongqo Ka ipitsa ngithi kwaJola Le re ke ha Jola. ngithi mqanduli Bathi ngcele. ake ngiqale ke ngithi bakwaphahla ke Bakwaphahla. bakwaphahla Bahaphahla. bakwaphahla lapha Bahaphahla ba. ake sithe enkwalini Ake re nkwalile. angazi ke lapha enkwalini kwakwenziwani Ha ke tsebe nkwalile wethu. kodwa ikhona into eyenzekayo enkwalini Hona le tse etsahetse ko nkwalile. alfani So! ake nibakhombe izandla So! basenkwalini Cha! basenkwalini So! bathi alifani namanye amavangeli Alfani! shokuthi abe khona amanye bathi kufika umohluko oh come on shout amen oh come on shout amen So! alifani namanye amavangeli Alfani! hayi batheteleni Alfani! So! Cha! angibabambe Oh, Jesus! alfani Jesus! angithi ke sithenjini kwanqama Kwanqama. manqama Manqama. Amen. yaphela maso deliver labusuku soshona eCoffee Bay Uthabo libe kunendawo ekuthiwa iCoffee Bay Coffee Bay. nakhona liyafuneka ake sibashayele izandla Babethele matsoho. Ingqeleni. haleluya matshilibeni Matshilibeni. phela sinibiza ngegodi namhlanje kumetima tshela Siyibiza usethi ngegodi. kumetima utabona amehlo utabona amasingithi Mihlolo. matshilibeni Matshilibeni. matshilibeni Matshilibeni. emachilibeni Omatshilibeni. emachilibeni Omatshilibeni. bengithi ngizawukikiza mina Ke le tla kikiza. abakwazi ukukikiza bakikise asemachilibeni ke lapha Ke ba matshilibeni ba. haleluya esiginqini bakhona abakafiki siyabonga ke Re le ba he. konje la oh asengithi kwaJola ke emission Mission. mina baba semission Ha ke ba mo. kunendawo okuthiwa imission Ona le ba ko mission. komkhulu Omkhulu. ya bashayeleni izandla Bethele matsoho. basemission la Ko mission ba. nokho siyabonga Ingqeleni. shoda ingqeleni bakhona Ingqeleni. basengqeleni leligama elithi ingqeleni lishoni konje kuyabanda ake sibone basengqeleni Sethelani misila inyawo zenu sethelani misila inyawo 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 sethelani misila ake shayele ingqeleni izandla kanti lapha eMthatha Kanti kwa komthatha.
kunendawo ethi nje kancane nje mawusuka edrobheni konje bayibizana bayibiza yini? Lujeqweni. lujeqweni Lujeqweni. mapheli kwapheli bakwapheli ke nabo beme ngeenyawo Sho. egameni likaJesu amen siyambonga ke uNkulunkulu qishi zonke igodi sesiyibizi Seribidise zozohle. egameni likaJesu Bolibizweni lamara na Jesu. sesibiza onyawonhle Ribiza ba maoto a pila, onyawonhle ba maoto a mapila, abefundisi baruti, ingceko zenkosi bahlanka ba modimo. haleluya Amen. zoqala ngeindwendwe zethu Lo thoma ka baholo ba rena, ewe batsamedi ba rena, indwendwe zethu baeti ba ake rena, sishale izandla zonke indwendwe baeti ba rena. haleluya Amen. phakathi kwethu sinomfundisi Ara haruna rena le moruti, mkhohlakali khohlakali. I'm so sorry magama abantu abadala kabizwa Mantswe a kodwa batho ba ngoba bola- nali libhaliwe Ka re ho ngwadilwe. ngiyawahlonipha amagama abantu Ke abadala hlompha maina a batho ba baholo. ngoba kuneyinjula Ka re ku ho na le ho tiba ho fundisi pastor mkhohlakali all the way from bona. Ruti Kwa pastor Phahla. Mkhohlalo ho tswa ha Phahla. faith mission Faith mission. apostle faith mission Apostolic faith. cele mengenyawo simqhabela izandla Ayimele ka matswari, ubethele matsogo. Itsa, utata umkhohlakali intate Mkhohlakali. siyabulela tata Raleboha Nkosi kakhulu sibuyela lapha emthatha Wela komthatha enqeleni engqeleni. sengizoyenza lenkonzo Ke tla etsa tshebeletso. sinomfundisi undudo Re na le moruti ewe akahambi yedwa a tsamaya le noshi, uhamba nomama wakhe o tsamaya le mme wa hae. cela beme ngetinyawo Ba emelle ka maoto, sibashayele tandla ba bethele matsogo. egameni likaJesu kuthi bakhona la Hore le bona ba teng moo. haleluya Amen. bengimcelile ukuthi uzobe usuthula ke mfundisi kodwa nokho Be ke re ke mo kgopetse hore sengizomthula nami le nna ke tla mo ruta. umfundisi ZJ Moruti ZA, Bango Luchizweni Luchiswe, Dlamini Dlamini. akahambi yedwa uhamba nomama Tsamaya le mme. ake nibakhobela Ayimele izandla ba bethele matsogo. egameni likaJesu Bolibizweni la Jesu. uyile naye eBible school O ile le yena Bible. walihlola izwi A lenkosi hlola lentswe la Modimo. uneziqu kanti before O na le abeliphoyisa e le lepodisa. ungamboni nje obahlekiswa ngakubopha Ka motho a namanje ka o tshwara le bjalo. ngoba lento yokuphoyisa ayipheli Kwanza ayifeli. ake nimkhobela izandla Bethele matsogo. fundisa ubhango noma mbhango ake sibakhobela izandla egameni Bethele likaJesu matsogo. ibandla le-full gospel church Ya full gospel church. aliphethe laphaya kunamabhrentshi amaningi lapha emthatha Di-friends entshi komthatha. asunguleke ngaphansi kwakhe A hlolehile ka tlase ho yena. ungumyetapili walo Mholi wa ake sibashayele izandla bethele matsogo. egameni likaJesu Bolibizweni la morena Jesu. siyabulela Ke a leboga. siyabonga kakhulu Re ya leboga. akahambi yedwa ke Ba tsamaya le mfundisi noshi moruti. ubhango uhamba nebazalwane bakhe O tsamaya le bazalwane ba hae. anabo izimvu Ba nang le zakhe. bona Ngicela dinku tsa ziphamse hae. izandla Le bona nje. ba emise matsogo. izimvu Dinku tsa hae. bakhona Ba teng moo. amen Amen. siyabonga kakhulu Re a leboga haholo. sindlule ke Re fete he. egameni likaJesu Bolibizweni la morena Jesu. le sicathulo ngisigcokile Setlhako se ke sa i-oversize ke se segolo. sikhulu kunami Ke se segolo ho na le nna. kakhulu Gagolo. kodwa ke ngoba naku Fela ka hore ngigqokisiwe ke apesitswe. ngizocela Ke tlo kgopela kubita befundisi bitsa baruti abasebenta nomkhulu ba berekang le mkhulu. abahambisana naye Ba tsamaisana le yena evangelini mo evangelii. sinomfundisi Re na le moruti. upastor Zulu Re na le pastor cela Zulu. phambi sesandla eme Ke tla emisa ngetinyawo matsoho a eme ka awu maoto. ngiyaxolisa ngeke Ke ukumisa a kgopela ngetinyawo haholo ho mo emisa ka maoto. all the way from entokozweni Go tswa tulong ya entokozweni. entokozweni Kwa entokozweni. empumalanga Kwa Mpumalanga. sibe nomfundisi umabaso Re be le moruti Mabaso. ovela lapha ya O tswang mona ePretoria kwa Pretoria. uzalwa ke yena eNatal O belegwa yena Natal. is it Pinetown Durban Ko Durban. cele mengenyawo Emele ka maoto.
umfundisi Mabaso Moruti Mabaso. egameni lika Mo lebitsong la Jesu. Jesu. Amen. Amen. Sibe nomfundisi uDladla Re be le Motidladla, uSC SC, all the way from o Caroline. tswa ko tulong ya Caroline. Ake shayza Ake re bethe matsoho. egameni lika Mo Jesu. lebitsong la morena Jesu. Amen. Amen. Sibe na umfundisi uPhiri Re be le moruti Phiri, all the way from Paula o tswa tulong ya Mkanduzwe. Paula Mkanduzweni. Amen. Amen. Yes, siwele ke sinaye babuza emelo umfundisi. Emelo. Shaya ngathi uyashaya. Betho ka re wa betha. Sibeke ngesiswati Ka Siswati, sibe nengwevu. re be le ngwevu. Leligama lelimedima. Lebitso le Lisho boi. umuntu omdala. Le ra motho o mogolo. Ewe. Ubaba uSibiya. Ntate Sibiya. Akahambi yedwa naye umama ufikile. Mme le yena o Bengicela fihlile. nomama nimbone. Mme le yena le mmone. Umama Sibiya Ka Sibiya. all the way from le ndawo. Emanyeveni kodwa uyafika. Egutshwa Phondweni egameni lika Jesu. Lebitso la morena Jesu. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu Moleboha Modimo. egameni lika Mo Jesu. lebitsong la morena Jesu. Cishe kwami sekufinyile emaphethelweni. Ka re hwa kaofela. Ngizoyehla ke kancane le ndawo. Tla e folohatule hanyane. Ngicela ubaba emngoma ezulu Ke kgopela ntate uzothula Mkhulu inceka Mezulu. O kaNkulunkulu tlo rula mohlanka Modimo. egameni lika Mo Jesu. lebitsong la morena Jesu. Ewe. Amen. Oh, sinenduna. Re na le tona. Ngishilo ukuthi ningibelise icathulo ezinkulu. Ke rile nna le nka. Sengoba nakusebangikhweba. Yaanong ba mpontsha. Bengithi yona izothulwa inceka kaNkulunkulu baba. Ke re yona e tla Kodwa ke sinobaba Fela unduna re na le ntate nduna. ulima ngegusha. Lema. Abanye balima ngamageje. Ba bang ba lema ka mefuta. Ngiyakutshela wena ukikizela ulilizele. Dizela le dizela. Unomama nduna ke ngicela nje bathi egameni lika Jesu. Ba Jesu. no re hanyane. Akahambi yedwa ke nefamily yakhe yonke. Nefamily yakhe yonke. Ni family ya hai kaofela. Jesus. Owami umsebenzi Wa ka mosebetsi. cishe ufinyelele la. O ka re o fella mo. Thathe lelithuba ngithi babe emngoma ezulu. Ke fe ntate Mgomezi. Ngawagcoka lamabhutsi. Ka apara dibutsu tse. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Re ya moleboha Modimo. Kunguthi ubalekele licathulo. O tshabele ditlha. Nami ngicathi shiftela kulomunye. Nna ke tla di Hallelujah. shiftela ko mo. Ngincane kakhulu Ko monyana haholo. kodwa ngenxa yenhlonipho Fela ka baka la hlompho. ngicela ukuthola inceka kaNkulunkulu. Fela o rula mohlanka Modimo. Hallelujah. Amen. Lekhona phakathi Wa le kwethu. teng ha ruri. Siyabonga uNkulunkulu. Inceka kaNkulunkulu ekhona phakathi La ka Modimo kwethu. le teng ha rurona. Yaqala ukushumayela Komlo livangeli rera evangeli. ngeminyaka yale ko Ka 1972. 1972. Hallelujah. Amen. Utala libandla noma ungumtali welibandla leEvangelical Ke yena Gospel Abraham- Church. Phutho ya Evangelical Gospel Church. Hallelujah. Amen. Uyile esikolweni Uyile esikolweni ko iBible Bible. Union Bible Union Institute Bible Institute. lebito kafishane kuthiwa UPI UPI. wathola tiqu tekushumayela livangeli Akere di ba keta go rera evangeli. letahlukahlukene. Se fapane. Hallelujah. Amen. Wendlula futhi lapho kuletiqu Afita mo di wahlonishwa ngema university Se lahlukahlukene fapane. lokufaka ekhathi bo Omega Entsandi Omega. faka ekhathi bo New World Sahari New World. onke ahlonipha yena Hlompa yena. ngaleti gaba lasuke anato Ka di crowns ana le tso. etuka ama doctrine lanawo ne philosophy unayo Le philosophy una leona. ne literacy unayo Una leona. dinne ngakhulu etiqo ngeke ngiqethe uma ngabala tona ngashona la solo kuhlonishwa yena ngephandle waletiqo letibili tithole eUnion Bible
letinye wabese uhlonishwa ngekubonwa tikolo letahlukahlukene e dingwe o tlhomphiwa ka o bona tumelo bathi lokhu kumfanele ukuthi simhloniphe ngako gore ba mo tlhomphe ka tsona ngaphandle kokuya esikolweni kantle ha o ya sekolong just ngekubukwa nje kuphela libelwa fela a-apply ema-university apply basisicela kuhlonipha le nceda uNkulunkulu tlhompha mhlanka modimo cela simshayele intandla ake re mmethele matsogo haleluya amen ngaphandle ke kwekuhlonishwa okay angigcine ngokuthi ake fetse ka hore sigcine simbita ngokuthi ungidokotela mitsa re ke doctor wangabi kwegcina ngalokuhlonishwa kuthena ungidokotela waqhamuka lenye i-university yathi akanelanga ukuthi kuthiwe lona ngudoktar Simelane sicela kumnikeza siqu segcina emhlabeni sisinguprofessor namhlanje phakathi kwethu kunaprofessor cela simshayele intandla haleluya bengiveta nje tiqu lahlonishwe ngato sekunemsebenzi leminingi lekayendile lehlukahlukene na utibhalile ke tincwadi afakazela lelivangeli haleluya lenye letincwadi nathi ngenhlanhla ikhona la lena kuthiwa i-twin prayer yona bari twin prayer lokusho ukuthi iphindze noma yaqala yabhalwa kwathiwa iwele lomkhuleko lefahla la thapelo lokusho ukuthi umkhuleko nekunikela kuyindlu yinye uma uhamba nako ekholweni ufuna uhambe nako konke bayihumsha ngesingisi kwathiwa is a twin prayer iyathengiswa tikhona la ekhaya ungayithenga nangabe uyafuna haleluya sekunalenye incwadi lakayibhala yena afakazela lelivangeli lena kuthiwa is the journey of Christ with noma is a journey of miracle with Christ tsela ya mihlolo ni Kriste yabhala uyibhale Archbishop ke le Archbishop Dr. I.M. Simelane ufakazela livangeli kule ncwadi le bekahlonishwa lapha e-stadium sasembombela ahlonishwa ngenxa yemsebenzi awendile evangelini kwabese kuqoshwa le ncwadi le bese ho ngwadiwa buka e phakathi kwale ncwadi le ha buka e kunetinto letiningi lakaTelile kunebantu bebangahambi wabathandazela ngegama likaJesu basukuma bahamba kunebantu labafa ufakazile lomunye la ito khona umuntu lowake wafa wafike uNkulunkulu wamthuma yena naye sekalahla lithemba athi lo muntu sofile wathi uNkulunkulu asathalaza lenye langa abambe ifoni weva liphimbo noma akhuluma nefoni weva liphimbo lingena le phone yasi le phone yasi liphimbo beka iphone pass buyafona umfazi uye kulomuntu lofile ufike ummemede ukuthi avuke wabeka iphone pass buyafona umfazi washona kulomuntu lofile ekhaya kubo seba reporting ukuthi lo muntu sowufile wafika wamemeda wasigogo nqongwana uthi Jesu vuka wavuka umuntu lo haleluya amen kukhona kubhaliwe kula kule ncwadi lo munye bekangakhulumi omunginasabuleli uNkulunkulu wamsita wamthandazela wakhuluma ukhona la kule ncwadi baningi bahlukahlukene labangeva angisakhulumi ngetishosha bakhona la bayaphila namanje bathandazelwe nguye haleluya kunalenye ke incwadi la kayibhala kuthiwa is obedient in all suffering yabona umuntu waqala kushumayela livangeli kunganalutho kungana organ kunganathende ashumayela ngemlomo waphenduka abantu wahamba evangelini kwaze kwaba la sikhona khona solo kwenteka letimangaliso uNkulunkulu wambusisa wamnikeza lithende kwavela amagitari kwavela lokuthiwa ikostini kwavela ama-organ namuhla shaya i-organ haleluya angisakhulumi ngetimoto labese ubusiswa tona uqale ngekushumayela hamba ngetinyawo kodwa wahamba wagcina nyalo uhamba ngefortune ikhona ilanga phansi dinenki imoto zemishini lesebufakazi besigqobo lakahambe nalo
konke lokho kusukela kule ncwadi le. That's why basithi ncwadi is an obedient, hallelujah, ukulalela in all suffering, etukweni hlupheko yonke yevangeli, hallelujah. Kwegcina ke sentohlala phasi kunencwadi ubese uqopha umlando bese udira history ungumhlabeleli lo professor ukhuluma ngayo la DVD yakhe uhlabelela tingoma la tila kule DVD ukhona yena live usukela emuva le kuse kube manje le CD yakhona ikhona naye waqopha a live DVD lapha kaNyamazane ungakuthenga nalo, hallelujah. Ngeke uNkulunkulu ishumayeli la hamba eSwazini lamanye amava ngaphandle uyatiwa ngemsebenzi la kayendile ahamba shumayela livangeli wedlula wayena athe Egypt na DVD yakhona, hallelujah. Egypt unyathelile ayofakazela livangeli so ubuya khona kaIsrael uqobo lwakhona uyile wayonyathela khona aqwalisa lelivangeli shumayelako ngicela usimshayele intanga, hallelujah. Okay, esengqina ke basa kuninga ngenguqethe kunetinde liphathekako nabona la kuthiwa kutowe sito jubal soy ngamagama sto chastembu kosisto wakha la enqandini wakhe tindlu leti more than 35, hallelujah. Emasonto la kakhiwe estini lamakhulu la kaphilako all over kulama branch la bawabita akashumayeli livangeli ashiye umuntu angangalutho kodwa uyayakha strata bantu basale bakhonzela pho le emission kunendlu lenkulu sibito singimanqoba yakhiwe nguye kunema flat lamakhulu langasilalisa sonke sibancane la onke lama branch lakafikile akayi kolala bomakhelwane kodwa alala emission kulema flat akhiwe siyambonga uNkulunkulu ngaye. Okay, akaginanga wakhela isondo kuphela eSwazini unetindzawo letimbili wafike wakha tindlu ema-4 room akhona uwakhile ngikunikela anikelela abantu lesingakhonzi nabo, hallelujah. Nakhona le eMpumalanga kukhona nje indlu lapha kaThewane yakhiwe nguye wakhela umzalwane ngive ngandlebe angevanga ngigcine sengibona kusikwakhona la emqanduli khona la kunendlu ala yakhile wakhela induna makabonge uNkulunkulu, hallelujah. Siyamsaba umholi lonjalo lolalela liphimbo la uNkulunkulu kafishane basala phansi kwethu sina professors sina dokotela sina archbishop welibandla evangelical ligama lakhe IM Simelane uhamba namakwakhe naye uqotshiwe umdoctor Simelane ngicela usebaphakame nabo sebeme ngetandla sebasha lihambile lelo liswi lonake lisa hamba lihambile ke lihambile ke cela sime ngeenyawo lisahamba njalo lisahamba lona lihambile ke lihambile lelo liswi Jesus lisahamba namandla sinelizwi thina sinelizwi likaThixo sinobonga ngalo sinobonga leso siswekele asikude
lokutehlakalo letingapheli teminyaka emkhatsini webusuku lobumnyama khwishi ebumnyameni lobukhulu lobukhasa phasi utimisele ngekwenta intsandvo yemdali ulele phongo bakho lobumnanzi ulaliswe ngilokukhulu kutsinwa nekutfubuteka wathina utsinhla ebumnyameni walibona lelo chibikati lemafutsa libila sililo sengasanandi kukhala wena lomdzala nalomncane usamile uthomekile ubambe wangendasi umlomo livi levakala likhuluma kuwe livela ngetulu kwemafa esibhakabhakeni lakulawula lakweluleka lakuthuma kuthi uhambe yobatakula ubenyule kulelo chibi nga1964 wathi galo yephuka nguwe lo wasoshobela emhumeni wase-UBI kuyogcwalisa lolibito lelivele ezulwini wahlabana ngetiku sewungcobile nga1966 sewulungele kuphuma yohlasela silwane sewulungele lo mkhankaso wawehla wenyuka nemave onke lebahlangana nawe endleleni badideke bathina bakubona bathi uyambungela kanzabati kuthi wena usithunywa uthunywe nguye lophakeme longaphikiswa ukuthumele kuto tonke tive temhlaba kuthi utatise kuthi uyeta masinyane uthe ubahlulela ngemsebenzi yabo lebayendile kube kuthakasa kulabavumile kube kugedletela kwematinyo kulabo labangakalaleli nga1982 wafika endzaweni yakaDanji wawuhamba yonke imigwaqo umemetela indzaba yensinziso kubo wesuka waphoseka eveni lamathamo wayidla yonke inkomazi bube silelincane lapho wendlula khona mnguni linyendi limelana nawe likulwise lifuna kukwenda silo sengubo lingathi kuthi wena uhamba nelibhubesi lelikhulu loyilo wadala konke phela longumlomo longawaqambe emanga uhlabene nga1986 ekuzileni kwakho kudla ufuna buso benkosi lapho watfola sethembiso kulomdzala sethembiso selithende lelingumkhumbi umkhumbi ekhambisa livangeli lekuthula nelekukhululeka livangeli lekuphila nelekuphumula lapho wendlule khona sivunguvungu timbumbutse netishosha tiphilisiwe ngawe tinyanga tiyatingabata ngetendo tato ngemandla lanawo Jesu lolapha angakawuphathi umuthi linyendi lebantfu lakubona wehla wenyuka uphishekile ungena uphuma nemakhaya ungenaso sikhathi sekubeka sibuni phasi wahlabana sihlabani ngekwakha lomkhulu umuthi we-evangelical losibane selivangeli tiyabonakala tiyakulandzela tithelo takho awukakhi likhala semhlabeni kuphela wakhe likhaya lekhanya lokukhulu lapho kubuthana khona tinhlobonhlobo tebantfu lebagula emtimbeni nasemphefumulweni ngebulukhuni benhlalo yalomhlaba lomhlaba lohlabanako kaloku ungenayo imfundo lephakeme awutange ulungude nasenyuvesi kepha ngenxa yekhamba naNkulunkulu logcwele kuhlakanipha nemandla uNkulunkulu lo wenda tintfo letingeke tendiwe ngebantfu ngubani nje esitukulwaneni salomuhla lobeka ngacabanga ukuthi ungahlonishwa amanyuvesi angesheya kwetilwandle ngeticu tebudokotela Doctor of Divinity, Moderator, Doctor of Philosophy, Doctor of Theology, Doctor of Literature akagcinanga lapho somandla kukwesula tinyembeti teminyaka ngeminyaka wa-2010 wahlonishwa futhi ngeticu tebuprofesa ulobile tincwadzi liwele lemkhuleko naletinye unyatselile naseveni
lelingcwele kaIsrayeli uyinceku lelalela liphimbo lasimakadze awuyendi info ngekubona kwakho umuntu noma angacela imvuselelo awuphumi longetulu kwemafu angakakhulumi kulalela kwakho simakadze kwakwenda wasinza enhlavini yesibhamu tindlu tekukhondela lotakhile tiyedlula kuletilishumi uma simakadze sekakhulumile awubuki linande bazalwane bakuleyo ndzawo noma ayedwa umakhelanga lokusesikhwameni sakho uma uNkulunkulu akuthumela endzaweni uyembula kuthi leyo ndzawo ihlaselwe yini wabona enhlazatshe bantfu baphakathe emlotseni emahwirilingi wabona bambonywe inetha lemnyama eMiddelburg wabona badliwa ngemabhubesi ngingabala ngitsini na tonke letindzawo lodlule kuto wawuhamba ngembono lovela kusimakadze ekugcineni kwalemihla uvusile somandla bantfwana labatohamba baphethe lendvuku lowawuyiphethe bafikile nasesiveni semazulu bamemetela ngalendzaba yesiphambano tinyanga taphendvuka labe basebentela sigodlo sebumnyama emasatanisti bakhululeka umendile simakadze waba siphephelo sakho emini waba ngumthundi wakho embini waba sihlangu sakho umbonile ahamba nawe angakushiyi ngalelinye ilanga ubona imoto ichamuka wathi phonsa kuyo kuthi icedze ngawe kepha sandla sasimakadze sakubamba sakukhiphela ngaphandle ngiso lesandla lesabonakala emtini wasemahwirilingi sengamelela ithende lonke emtini waseBatplus ebusika lobubanzako ungenato tingubo wabonakala somandla wakulethela tingubo wembatha eBhova walifakazela livi lakhe lomdzala wetinsuku kuthi ngeke wehlelwe lutho noma udla lokubulalako umbulile somandla kulomunye webazalwane kuthi ingcenye yakho uhleti kuyo wathi akufanele sende lokubi sibuye sikuchawule ingako sekahlele ehlangothini langesencele emvelweni yakho unebantwana labathathu kepha lobatele emoyeni labayinvokoto nemchele wakho loyobongwa ngabo ngelisuku lekugcina bayadlula enkulungwaneni ngingachubeka ngitsini nje sikhathi asingivumeli kuthi ngilandze ngemvuselelo yaseDrikopisi nga1984 lapho kwaqhamuka emadvodza athwele libhakede lemanti labilako ulele uthi uyaphupha kanzi akushisa sibili ngibuye ngilandze ngemvuselelo yaseSabi nga1964 uthi wedama kufihla inhloko wathelekelwa amadvodza lamabili lamafishane aphethe tagila lenye yathi asimshaye lenye yathi asimlalise kuqala lenye yathi asimlalise kuqala kwaphikisana kwagcina sekushayana kodwa kunjalo kukholwa bazalwane kukuqiniseka ngetintfo lesethembele kuto kukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni nabokhokho bethu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu umuntu lothe kukholwa angeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu ngoba lotha kuNkulunkulu kufanele akholwe kuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo labamfunako uvumile futhi lomdzala wetinsuku kuthi nasemnyakeni wa2020 uhlonishwe futhi ngetiqu te-professor of theology singalisho ligcwale umlomo
nathi sithi yes indeed you are a professor of theology usendile saba bafunzi benkosi Jesu wasifundzisa kugcina konke inkosi Jesu lekuyale ngako singawusho lomhlabeleli sithi masingabi namazaba sizilandulele idlule kithi le ndaba bazalwane phambili nceku yenkosi phambili qhubeka njalo nekuseluleka usekhude usakhele nemakhaya kude usise embi kwaSimakathe sithi indvombi letimhlophe qhubeka njalo kuthi made kufike lolo suku lapho ayothi Simakathe nceku lenhle nalethembekile ngena ekuphumleni kwami udle lifa lembuso lokusho ukuthi lizulu lengiulungisele labo labangithandzako lapho uNkulunkulu angeke abe nemahloni kuthi bita ngekuthi uNkulunkulu wakho ngobe ukulungisele lelo khaya awubongwa ngimi nceke yenkosi ubongwa lizulu angibabingelele labakhona etendeni bingelele bukhosi Kidumelise buhosi, buye izinduna kidumelise lintuna, buye fundisi kidumelise baruti, nabakhokheli baitapeli, nehlobo zonke zabantu le batho bobohle. egameni likaJesu Kalibitso la morena kgoshi ya rena. siyabonga kakhulu Re ya le baholo, sibonga inhlanhla re leboha mahlatsi. ukuthi nathi Hore le rena, singamaswazi re le Maswazi, singene eEastern Cape re tsene Eastern Cape. ngako sigcwala ukubonga kakhulu Ka mo re tlala o leboha haholo. besingawobani Ne re le bomang. futhi besingetha kanjani Ebile ne re ka tla byang mo. into bengekho esingayibukuphothi kahle bekhona Ke ntho njalo ne re sa ilori ka ba ya ba teng. kodwa uNkulunkulu Musa Fela modimo yo Musa wanda athi sibe khona la a etsa hore re be teng. inkosi sekuthula benani Modimo wa khutso a be le rena. siyabonga kakhulu Re ya leboha haholo. sibonga inhlanhla Re leboha mahlatsi. okungenzeka kubantu Se sa etsa le bathong kwenzeka uNkulunkulu go etsala ho modimo. kukhona ke into Go na le ntho esingeke sikhohlwe e ke keng ra ilebala. singayibonga E re ka ilebogang. uma sifika la Ha re fihla mo, sifike singatiwa noma ngibani re fihle re sa tsebelwe le ka ba mang. ilo muntu kaNkulunkulu asibona lapha eCape Town Ke motho wa modimo a re boneng Cape Town. egulela ngumntwana A lwalelwa ke ngwana. samthandazela ke Ra mo rapella he. esebona ukuthi uba ngcono nomntwana A bona re ngwana o ba kaone. wasethi ngecela A befundisi re ke a kgopela baruti. ningangibita malini Le ka mpitsa bokae? kufanele nihambe niye lekha kisi Hore le khala tsamaye le ye ko lapeng la ka kampo hae haeso. emqandula Ko Mqanduli. savuma lokho Ra dumela seo. ngase ngithi cha ke mama Ka be ke re ha emma. imali yakho asinendaba nayo Tšhelete ya hao a rena taba le yona. sina sithengwa Rena a re rekiwe. wena hamba kuphela ulungisa Wena tsamaya o ile o lokiswa. uye emakhosini O ye magoši, uye kuba baphethe o ye batho ba tshwereng. sizofika thini Rena re tla sendivusele fihla re etse mosebetsi. leyalewo mvuselo icelile Wa tsoseletso e le e kgopetseng. yabona yabaya maviki mabili Ya ba matšatši dibeke tse pedi. la yenza sesigodini kuthiwa khona la Mqanduli Gona mo Mqanduli. babone abantu ukuthi ngone lemvuselo ibe khona Ba bona gore bokaone tsoseletso e be teng. basithwala ke Ba re kry-a he. kodwa sibuye Mqanduli Gore re bue Mqanduli. kodwa bona bengeke bakhone Fela bona be be keke ba into kgona. lenhle ukuthi kwabe sokuvela ngena uNkulunkulu Ntho e pila gore go a tsenella modimo. wathi nina niyakhona Eastern A Cape re lena le a teng Eastern Cape. niyathanda Le a nithanda rata a le rate le ya ko teng. sholani khona
yang teng Hawu. Leso sikhathi ke nako eo he ayikho nemali le tšhelete a e teng ekuzala. ya go ka tla mo Wavela umuntu wa tlhaelela motho engamadi. o ke sa mo tsebeng Ngathi ngithe fonini zami ka re ke re mo founung yaka kwathi 10,000. go a re 10,000 Ngathatha le mali ka tseya tšhelete eo sagibela sezemcandula. ra namela ra tla mokandule uNkulunkulu wamuhla kakhulu. modimo a ba motle gagolo Kanti uNkulunkulu siletha nje kanti modimo o re tlisa ka tsela e unebantu bakhe. o na le batho ba hae Ngenhlanhla thileke ka matlhatsa a itseng sathola induna ephethe isigodi leso. ra kry-a tona e tshwereng sekoti seo Wasinika lo muntu a re fa mothong ekuseni goseng ezazosivusela. a tla tlo re tsosetsa Entambama mantsibuana ezazivusela. a tla re tsosetsa Bathi yambuka lo muntu. ke re ke a mo lebelela mo Ngoba ngathi udedelekile. yaanong ka re o tellegile Hey. Wasinaka umuntu. a re tlhokomela motho Angasazi ngusazi. a sa re tsebe le o re tseba Nangu yasinaka. a shi wa re tlhokomela Uthi ngalinye langa o re tšatši le lengwe ngikhona la. ke teng mo Uthi emfundisi a re moruti uyamonza umuntu uhlala endlini encane wa kanganani. mmona motho o nna mo ntlong e Kanti nyane emkhulu kangaka. e le o mogolo o mokana Oh. Yena lo? yena o Ngithi yena lo. a re yena o Awu uNkulunkulu asiphe imali. modimo a re fa Nalapho tšhelete bengenayo ke imali. nna ne ke sena yona tšhelete Yabuya lo muntu futhi o10,000 a boya motho o la 10,000 wanginika imali. a mpha tšhelete Ngathi le ka re e anginonika ngisho abantu bami. a ke ba fe le bana ba Anginonika nemisonto. a ke fe le he ka ba kereke Ndovele ngekhele lo muntu tlo kaNkulunkulu ahela motho wa modimo likhaya. le hae Le ndlu athe inkulumo ngiyakhe 2 rooms. le ntlo e modimo a re ke ya he two Ngenhlanhla ke ka ma- nalabo mse bangibiza le 7,000. bo batho ba aga ba mpitsa Hayi 7,000 ngabakhokhela. ka ba patela uNkulunkulu omhle. modimo o motle Engasidizeli lo muntu singamdizeli. re sa modizele Angasigwazisi. ebile a sa re Ngoba hlabile phela sifuke la ekolosini bithola isimangaliso. ka re fihlile mo kone re Sihambile kry-ile bohlokwa. nevangeli sihambele indawo eziningi. tsamaile le tulo tse ngata Bathi phosa lishi tingo yatilala. ba re phosa Manje la ditlapa sangadizi. mo a sankaratisa Nomhla sikhona. ka tšeko le re teng mo Asikhipha ngisho se. a ra ntsha le sente Sesisukela indawo la. yaanong re kry-ile tulo mo Bathi sifuna nakhe icawe la. ba re re nyaka re le age kereke mo Awu. So ithatha ro e tseya kae imali. tšhelete uNkulunkulu athi wena modimo a re wena awuthi ngibone. o ka ra ompone Hamba uyobhala iplan. samo Plan kacishe yabiza ngiyabona 10,000 no plane e biditse 20,000. 10,000 Ngayibhadala. ka e patela Ngisesabule imali. ke tseya ka tšhelete Nginikwa abantu. ke fiwa ke batho Mina ngidla imali yabantu. nna ke tse tšhelete ya batho Abantu bahluleka nje banganavangele babadla imali yabantu. tšhelete tsa batho Amathi wento ivusela uyokoleka akaretsa o ile imali. o koleka tšhelete Abashiye abantu a ba bengenalutho. tlohele batho ba sena selo Ahamba sihambile. A tsamaye ayodlala tsamaye. abantwana Ayodlala abantwana ba hae. Nebafazi nemfazi wakhe Le mosadi wa hae. basale abantu ba sale batho ba sena selo bengenangishiponisele kubhala. ba sena le pensele ya go ngwala Ngisho laba bethi imvuselelo. ke ra ba ditsoseletso Manje ke uNkulunkulu wangisitha ke sini. bane modimo o ile a nthusa Wangisitha ekuqaleni a nthusa mathomong wenza ukuthi ngingathandi imali. a nketsa se ke se ka rata Angithandi tšhelete imali. a ke re rate tšhelete Uniyanikela, le a neela uyangipha, wa mpha ngiyabonga. ke a leboga Kodwa uthi hayi nali bandla babona likhulu kangaka. gore phutha ba e bone le Hla kgolo ngiholela. e tla ngihole mo patela mina. a ke gole nna Le konke abafundisi bagule ngandlela. e tsa maruti ba Bafuna umuholo. ba nyaka go gola Jahola ngibani kancashe le bandla. o tla go tla ma o hirile ke phutha kompo o hirile ke Umfuna modimo kubona ga o uNkulunkulu. nyaka go bona modimo Phuma uthi gele. e tswa o felelle Uthi inkosi utabona. gore morena o tla bona Takondla o tla o uNkulunkulu. tlhokomela Le modimo uthi ufuna imali yabantu. gore o nyaka tšhelete ya batho Ngelina abantu uthi mbone nje egcokele gore suit. o mmona e pere Imali sutuela yethu. ke tšhelete ya rena Umbone hamba ngale o moto. mmona tsama ka Imali koloi yethu. tšhelete ke ya rena Yabona sodlethe inyimbe tabantu. wa bona o jile dikeledi tsa batho Phuma e tswa memezele Jesu o kwalletse jesu wa go ileng sefapanong
Uyakhulula Jesu. walukulla Jesu Wonke imangaliso. wetsa mehlo Inkosi enibusise. dimo msalhlolo nofatsi Nje kusasa kawusani ngihamba kiyatsama indiza ifuna 13,000. plane nyaka Uya ekhaya. 13,000 kuya high Itikiti sengila. ticket mopotle amen Kuthi libuya kupha kunamsebenzi lokho ni. akina msebenzi liseyo Ngibheka uNkulunkulu wami. kinibeli mudimo wami Utawuhlala usichaga wena uthi ufuna uholwa abantu. urina kopatolwa ke batho Balena batakubale basimali yabo. tajile batho balla ba kitshele tja bona Siyabonga kakhulu. re ya le baholo Ngifuna ukubonga kakhulu ke bahlobo. rata o le baholo metswalle Bonge nebukhosi bala. le boga le bogoshi ba mo Ngizwe igama lemnandi lebukhosi bala. utlwile lentswe le monate ka bogoshi ba mo Bathi udilize izintaba. a re ke mawisa ditšhaba Siyabonga. re a leboga Hayi kubonakele. go bona he Na usesinathi kano isikole. re mo Kuthi hayi uNkulunkulu ore modimo unebantu bakho. o na le batho ba ha Andula. Uma ngifika la uNkulunkulu uthengikhale ngithwala umkhono enhloko. rwale matsotlho Ngiyamanje ngikhalela. ke makela re ke lelang Uthi unabantu a re gona le batho ofuna ngibashela. ba tswaletse o ba botse Uthi vuka gore ba tsoge ukhanye. ba kganye Ukukhanya ka re kganya ga bona o fitlhile Hey ngithende kona ngesixhosa. Lithi sukuma. suk emella Khanya kokufika. kganya ha Nami ngisho njalo. bolela ka tsela e Basekoloni. lena ba kolo Vuka. oha Khanye. Khanya kganya kokufika. ha o fitlhile Hayi ke siyabonga ke. re ye leboa he Sizobonga ke lendlu re tlo leboga ntlo ezwakhiwa. e tlo ahiwang Inhliziyo yabuhlungu. pelo ya ka e botlhoko Ngiyawuthandaza ke kona. tlo rapela Singulula kufanele ngisize. gore modimo a nthusa Ngathola imali. a nka kry-a tšhelete Ufuna ukufaka isikondile lapha. ke nyako tsentsha sekontiri Hayi isikondile esikhulu kangaka imgwaqo omuhle kangaka Tsela epile oye ka tsela ebukhosini e- kodwa e ya mokgotsi. kungabikho Go isikondile. se ka ba le sekontiri Nithuleleni befundisi. Ngendanga ngale didimaneng mali abantu. tsenane ko batho bana amen Hayi ngixolele. le ntshwarele Ilokhu enhliziyweni nem. ke se se leng mo pelong yang uNkulunkulu omuhle modimo o motle ovele ezulwini. wa tswa legodimong Takwenza umsebenzi. o tla etsa mosebetsi Vuka tsoga ukhanya. o kganya Awu. Thanda ukubonga kakhulu. rata o leboga gagolo Nduna yami ngiyafuna ukubonga. tona ya ka ke rata o leboga Angathi bathi sibonda noma thina. ke tsebe ba re ke sebonda Ufuna gore ba re ukubona sibonda ayi sebonda yabonga impela. ke a leboga ka nnete Ba unaka umuntu ongamanje. o tlhokomela motho o sa motsebe Lo muntu efuke kusena nto sibuka ukuthi silele njani. o tla o seng a tlo re bona re robetse bjang Ensambama sibuka Manjibana. ukuthi silala kahle yini. a re tlhokomele a re bone re robala Athi phela na. kwamla a re ke ga ka mo anindawo la. a le felo mo Wena kicawe la. tshwanetse le age kereke mo Noma ngako thini ifuna kwindawo. Le lo re nyaka Kulungile tulong ngaya yeholo la kile ukuthi lekae. la fela mo ufuna kicawe. Tshwanetse le age Udelekile ande impela. o tellegile ka nnete Lo muntu ofanele impela. and ka nnete o tshwanetse Ay kube ngukubona kwethenda izinto ezinhle nje. ge nkebe go bona ka Lapho nna etsa dilo tse kuzobuthana pila abantu mo o baNkulunkulu. tla kopana batho ba Modimo. Bakhonze ba uNkulunkulu direle modimo ophilayo. ya phelang Vuka tsoga ukhaya. o kganya Siyabonga. re a leboga Sibongile nani kunibona bazalwane. re lebohile gore le bona le lena bazalwane Sibonile banengi re bone ke ba bantšhi abele indawo engahlukana. ka dipoleke tsa go fapana Siyabonga re a kakhulu. leboga golo Nabakhulu besonto bakhona. le bagolo ba kereke ba teng Nabo bazali bakhona. bašwi ba bazalwane ba teng Bafikile la. ba fitlhile Umbishop omkhulu umnisi bishop ukhona. omgolo mnisi o fitlhile Awusukuma umnisi ubingelele. emelela mnisi o dumedise Ujakhawula mangithe mina fikani ngelesihlanu emini o mfika. kgaola ge ke re fitlha Ukuthi monsana ndawufika ngeseni gore isikhathi. tla fitlha ka nako ya lena Awulala isikhangeni. lo robala mo tseleng Hallelujah. halleluya Ngibingelela uprofessor, ngibingelela umama uprofessor. Simelane egameni lika Jesu, sibingelela bonke abafundisi egameni lika Jesu. Akawuphakamise isandla. Woo!
lifikile ivangeli. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. Washa Jesu, washa Jesu, washa Jesu, washa Jesu, washa Jesu. Hallelujah. Wisule sabega, wisule sabega. Now is then Cape Simma. Now I'm Kantula Simma. Come on, figure the family. The figure the family. The figure the family. Hallelujah. Finishing us. Yamvumutiko ukuthi yena uyinkosi owazinto ezinje baba siyamangala uNkulunkulu onjena uNkulunkulu ofana nalona uNkulunkulu obonakalako uyabonakala Jesus. Amen. Hambiso kwakhe sinyatheliso kwakhe. Hallelujah. Get one side and prove one side. Akucholo evangeli phasi ngomjolo phasi inamandla lento ingumlilo lento ingamandla lento ifanele amathatsheni akufuni ukuthi ngithule akufuni ukuthi ngilinde niliphathe kahle leli vangeli niliphathe kahle leli vangeli akuthethwa amaqala la akhulunywa izindaba la kodwa bambelele evangeli bambelela kuJesu tshela makhamakhala bambelela kuJesu tshela kuJesu bambelela kuJesu umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu sibambelela kuye. Ngaphambi ngikhulume ke bengacela ne unduna wethu la induna ya rena athi nyane mukulana ngiyobona siphelayi kiyale amohela ho le bona bo induna isimuke nebukhosi kusemuke bohoshi bor amohetse sese sawuthandaza semkhosini tlo rapela bohoshi sihobani re boma musa kaNkulunkulu ke mogao wa modimo ubunduna tabe bunge semuke dona itlo re amohela khosi kutosemuke le bohoshi butlo re amohela sase siqeda lokho siyendlo re fetsa mo be serious hayi kuze saphumile siyabonga sifube sifuna ukuthi semuke bese siyaphuma ke berinyaka ar amohela be serious nyathela la kufanele sakhe ithembele re gate mo la kutawuvuka abantu khona ho tlotso hamba thuteng baphile kuze abagulayo hore ba lwala baphile ngoba uNkulunkulu ufuna abantu baphile arinyaka batho baphile ufuna basindile rinyaka baphuluhile ufuna bephilile unyaka baphilile bese uyesu indlela batsibe Jesu enintsila nithi ayokunye isingise evangeli ujoyini evangeli ngawujoyini umukela Jesu amuhela Jesu abe lenhlitweni yakho abe empilweni yawo abe inkosi yakho ibe mrena wahawo abe umsindisi ibe wakho mphulusi hayi joyini isonto isujoyina kereke ngibatshela ngithi uma ufuna isonto hamba ufuna unyaka kereke tsamainya la sifuna umuntu ofuna kwezulwini nyaka buthwanya ka go ya lehodimo asina sikhundla arina ditulo inkuza ayibeke yazibeka bo ayibeyiwe yayipia washo nje umfundisi osiphethe abulele bya athi umuntu inkuza ayibeka ari bo ayibeyiwe yazibeka yona yayipia yona ngokhoza wena usolibanga umsindisi abantu bakubeke wena udira letshatso usasa batawudonsa usasa bato go ga mo stulong wawa
bambelele kuJesu. tshwarella mo go Jesu. So 1956 1956 ngithola ivangeli ngifika evangeli. saphila namanje. Ke sa phela le bjanong. Ababe bangazala. Ba ba ne ba se ba belegwe. Hawu mangazala. Lo wena lo Awusabona mfundisi wamliko. Dumela Sana usakubona phela. Wena la ubona. Akawubona. Nilayikile ukuthi Nilayikile. ngafika Gore ebusuku. tla fitla boshigo. Thani sukuma khona lapho nje sanibona. Emela hona mo o re dumela. Mliko. Ba re emela. Ho. A re dumela le hona. Wayicasha na. Ake ba dumedishe bazalwane Buya ngaphendula. bo lebitso le le botsela mo rena Jesu. Amen. 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 Kwenze bani gore go be so? Go dirile mang gore go be so? A ke le utlwe man ka le lemelela. Go dirile mang gore go be so? Go dirile mang gore go be so? Re leboga modimo mo botse. Ke dumedisha professor Bishop Wak moderator moetape. Ke dumedishe mme ba bishop mme Masimela. Ai ba se ba tlhalositse. Ke dumedishe baruti ka moka mo lebitso la morena Jesu. A ke re phagamishe matsogo man. Hallelujah. Hey go mnati mo mkandula. Hey go mnati mo mkandula. Ino ba re tshwere ka moseleng. But re leboga Jesu. A re leboga selo. Re leboga madi a Jesu. A re tlhatswitse. Wa bona ka jeno le re gone go apara thai ka madi a Jesu. A ona ntwe re bolelang ka yona. Re bolela ka madi a Jesu. Ke kwile ba bolela mo ba re scatter one side. Buruku one side. A re tamere tshwara. A re tamere topa. A re bitsiwe ka melodi. Wow, ka melodi. Hey, Jesu wa re tlhatswa man. Wa bona ga re tsamaya re Daudi. Go diragala eng? A o diragala eng? Jesu ke ena tsela. Hey, go monate mo mkandula. E re tshwere ka moselema. Hey, re a leboga. Buya go no ba se microphone ya. Ingelela. Manje bulisa bonga lapha entendeni. Ke dumedisa batho bohle mo tenteng. Ndibulela into yoba Ke leboga hore le mini sifike kuyo namhlanje. letsatsi le bile le fihlile. Le mini Letsatsi le ibingacingelekanga ba nganje. le sa nagane gore le tla ba ka tsela e. Kodwa ndibulela uThixo ba asibeke sibe nje sonke. Fela ke leboga modimo gore a dire re be ka tsela ka bo bohle. Into elandelayo ndifuna umuntu ayazi yonke into ba apha kule ndawo sikuyo Mang le mang a tseba re mo re le mo teng mo kokwa Meslani. ke ga Meslane. Naba bona kuMeslani bonke bafode apha. Bo Meslane a shiba ba fodile mo. Bazongqina namhlanje banikele ngalento. Ba tlile ka tsheko o tlo niela ka ntho e. Jesus. Into manje bize bona ke nizali ba Gore ke bitsa bona ke hore noba sendifile gore le ha ke hwile kungabe kongxaki. go ska ba le bothata. Athi umntana ovela athi lecawe A re wa ngwana tlo a belehiwang a re kereke e azange nikelwe. azange ya nielwa. Ngoku ke namhlanje Bjano ka tsheko le sokuzobhambathiswa re tlo kolobetsa. soba siyanikezela ngale ndawo. Re a niela pleke e. Jesus. Apho ndiyakhona ke Mo ke yang teng he. ifamily yami ukusuka kulomuntu unenduku Go uyoma tloga mo le motho wa dipatla o ile go fihla enhla. kwa ko tlase. Le family nje bayilapha Family e bjana ka he e le mo ezoqiniseka ba enenini e tlo nyane na ka nnete ke nnete na. yenzekile nalo. Ho etsahetse ntho eo na. Ndizama ukuthi ke ngoku Ke leka hore bjano namhlanje ka tsheko le siyanikeza ngale ndawo re a lefa pleke e. kamandi Ha monate. ndinikezela ifamily yami ilapha. Ke niela family ya ka e le mo.
andifuni into izawuvuka Akinya ke ntho tsoha. emva kwexesha loba Morao ha nako hore. sendibhubhile Ha ke bekumuntu buile ho othi be motho a tlo reng? azange yenzeke le Azange yetsahala ntho eo. ndibeza njengamangqina njenge-affidavit Ke di betsa bana emapoliseni ka ba David kwa Nikile mapoliseng. le Hore ke ndawo. nnete ke ba file pleke e. ndiyacaka ukuthetha kuba abantu Ke a thoma ho bolela ka re batho ba abantu ukufika abantu basokole xa hore befika batho ba ska sekola ba fihla mo. kodwa Fela. ekupheleni O fello icacela uba uthixo ebabakhombe kule ndawo hore ba bontsha re modimo na ba bontshitse mo. nguthixo kwekhombayo Ke modimo ya shupang e seng motho. but bona bebebhadula Fela bona ne ba patho. befuna uba babandawoni na Hore ba nyako ba kokae. kodwa uthixo Fela modimo wabakhomba apha a ba bontsha mo. umbulelo wam ke bantakwethu Bana beso nina lena nihleli kule ndawo ke family dutse mo yam family yaka. ndiyabulela abantakwethu Ke a leboga bana beso ukuba niyazi uba hore le tsebe hore into yecawe ntho e leng ke reke idilisa izigebenga yenza ntoni e fetsa dikelebe ka etsa le ka but ba. ndinondiyibona kule cawe Fela mo ke e bona mo kerekeng e imfundiso lapha kufundiswa abantwana thuto e leng mo go rutiwa bana. befundiswa uhlobo lokuphila abantwana uba kuphilwa njani Ba bontsha emhlabeni bana hore o phediwa bjang lefatsheng. into endiyibulelayo Ntho e ke e lebogang bona apha ke o bona mo aleke ukuba kuthiwa was a weekend ge ba re e tla kubiza weekend abantwana go tla bana besuke ezintsangwini tloga nasesituveni dipateng le ke dilong tse ding bazomamela into ba ethethwa tlo utlwella ecaweni ntho e bolelwang ko kerekeng. umeslani Meslane wophula irecord o bia record kule ndawo mo plekeng e zayibekho into enje azange go ba le ntho e tshwanang le e. bayathanda abantu abathandi Ba rata batho ba ba rata. icawe iza kwakhiwa Kereke e tlo ahiwa mo. Jesus. Hallelujah. and okwesibini Ene sa bobedi sinenkani nabo abantakwethu na le abanye kgang a shiba bana ngonyana betso ka nnete. bayayazi into beza kwenzeka Ba tseba re go tla etsagalang. ndifuna ke ngoku Ke ukuthi nyaka gore ndiyaninika le ke ndawo a lefa pleke e. yakhani Ahang. kodwa Fela ndifuna ke nyaka umntu ozawungqina fela motho wa tlo kubantakwethu mo baneng ba hetso uze kwenzela into yoba gore o etsagale ntho ya gore ingabe ndoda otshileyo e seka ba monna nanjengoba boletse. bahleli bonke naba Ba dutse bo botlha shibane ndifuna uzama kule ndawo ke ngoku Ke nyaka ho tloha mo plekeng. phambi kotata umfundisi mo pele ga ntate moruti angqine athi a tiisetsa sivumile re dumetse ngoba ndithethile nabo ka re ke boletse le bona andenza nganto a ka etsa ngaphandle selo ntle le kwabo bona. cela ke ngoku Ke kgopela bjanong uba gore abekho umntu akuzoba lingqina apha ndingqinele a tlo ba teng wa tlo elandelayo tiisetsa, a into bolelle yena njengoba sime kule ndawo gore bjana ka e re eme moo kubuhlungu go botlhoko iyaqala ukwenzeka le nto kule ya ndawo thoma go etsala ntho e moo. angangqini umntu ongowalapha A ka athi tiisetsa motho wa moo. azange ayibone A into re enje. azange a e bona ntho e etsagalang. but uthixo Fela umne Modimo wakhe unyule apha o kgethile moo akho nto yawuphinda ijikeke a gona ntho e ka jikang. abantu ndibanikile incwadi zalo Batho ke ba mhlaba file mangwalo a pleke e. nditsho kuni Ke bolela go lena bantu bakwajordan batho ba abantu tsona gore batho ba ndibakhululele ke ba lokolletse Bakhe icawe ba age apha. kereke moo. noba umntu uyafuna noba Motho kafuni a nyaka le a sa nyake umntu ofune uba makhona ecawe ndim wa e nyaka gore go be le kereke ke nna ngenxa yezizathu ka endizibonileyo baka la mabaka a ke a boneng. kodwa ke Fela he ndiqinisekile ke into yoba tiiseditse nani bazali le lena batswadi andinamzana umntwana icawe nongayithandiyo a gona motho a tla betswa ka ntho a sa e rateng. uba lo mntu akayithanda icawe le Ka kereke e sa ilapha e rate e leng mo ifuna yena e nyaka yena. but Fela, icawe le ndiyibone Kereke mnapha e ke e bonang mo iyaqeqesha kwi-sunday school apha kontontoni e ya gruma o tloa ka ndithanda kwinto yoba ke rata go bolela gore sonke uba siyathanda bo botlhe ga ba re a rata sibhenefithe kule nto re benefite ndiyithethayo mo nthong e ke e bolelang. ongafuniyo Wa sa ifuna nyake yena e loo nto nyaka yena ntho eo. kodwa apha Fela mo kule ndawo ndikuyo mo ke emeng mo kwameslani ke ga Meslane. umeslani uninikile indawo Meslane o le file pleke e. ndawuva ngaloo mntu kuyawuthi akafuni ngoba
akho kwakhe apho kwam. a se ga haye motho mo ke haka Enkosi kakhulu utata omncinci seletshilo ke leboga go nam le ka ngwana nam boletse kukwaleka njena izinto azitshoyo ezinyaniso dilo tse di bolang le nnete enenini as a Meslane family nneteng bjana ka we have sit down and agreed that this church must take place here. We are very much pleased to have a church in our site. thabile go ba le kereke tulong ya We are very much pleased that the church, we know that it molds, we know for a fact that each church it molds the discipline of abantwana abasiqakileyo nowadays. Nowadays we are faced with challenges ezabantwana abasebenzisa drugs. So by mere fact that the church is with us here, we are having a hope that it's going to diminish the rate of using drug abuse here. So as a Meslane family, we are saying feel free to build the church here. Nathi siziva isiwongekile. Mininzi imizi ekhoyo apha, but God has pointed his finger here that come and build the church here. We are so proud ngani uba nizobeka inkonzo apha ekhaya. Siziva nathi sithi Thixo kutheni uze ukhombe thina. Umnwe kaThixo awuphikiswa. Xa silapha namhlanje sithi sincame konke nathi sathi masoba ngamangqina apha utata omncinci to show that this thing ayenzileyo is not his personal decision. All of us as a Meslane family, we have sit down and decide that the church must take place here. Isikolo for instance, I'm working in the Department of Education. See, we're having challenges in this department. Yabantwana abangathi basimamela kanti abasimameli because they are using drugs. They are using many things that confuse their mind. So by having a church here, we are sure that isikolo esikulengini they will benefit by having a church kulendawo. Sithi singumzwa kaMeslane, keep on, pray with us so that this challenge esinayo as Department of Education can be minimized and come to a standstill. Ikawe ikhule. For instance, ngama church most of us, kodwa sipromote ubuchurch but sipromote ubuthixo, that uthixo must prevail kule ndawo. Siyabulela kakhulu. Sithi sesivile for instance i-development lecawe ezanazo, that i-tar road is going to be built from that place to a great place komkhulu. Lonto leyo iyodwa nje it makes us happy. Siyabulela kakhulu. Sithi makwande uthixo achumise konke kulunge kule ndawo. Siyabulela kakhulu mhlali ngaphambili. Without wasting your time, thank you very much. Asayisukume family emele family yakho ebukhosini ribo emtuneni ribo emelan ribone yeah kodwa nemani ngamdelela kodwa hayi namhlanje ushaya inhloko akade kole umpethile hloko siyabulela riyathaba hey uNkulunkulu muhle kakhulu kudimo muhle siyambonga uNkulunkulu riyamoleboha modimo sibonga komukeleka rileboha amohelwa sesibongile rilebuhile ngenani bantu benkosi bangene phela abatsene sesawuphuma siye rixotswa sewumukela le ndawo ro amohela tulo sayimukela mfundisi rayi amohela mruthi sayimukela rayi amohela sifuna sako kachibi la rinyako aga sidiba mo sibonga bani bafile la gore bohle batho ba fihle mo abahluphekile ba tshwenyehile abathole imizono ba rwele indima abathole ukugola ba rwele indima ibandla lingumuthi okwelapha vuka tsoha ukhanya ukhanya kwakho ubani ukhanya hahawu feyini uyetla siyabulela riyathaba hey bangena mamengosi batsena batho ba more so ngathi ngabe simisele likhulu itende ukari nkebeli ya khulu tende siyabulela
Apha lena. Ikapa. Ikapa lena. Kapa yodumo. Kapa yodumo. Jesus. Hayi kodwa yanenhlula nongenebe Eastern Cape. Yaliphala nabona ke kapa. Yadonsa imvuselelo ilethala. Yahlisa tsuseletso mo. Abangavuma ukuthi lento bayithola lesilumbini. Aske badumela khona. Bafuna izofika ekhaya. Banyaka uri itle itlofika ko hayi. Ke matlhatsi. Siyabonga kapa. Re leboga kapa ya tu. Ake nisukuma senibone basethu. Emela lona bohle ba koka. Zola. 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 Jesus. Hallelujah. Labuela izola la. Lapho uNkulunkulu wafenda imangalisa. Mo modimo fitlile nga dira mehlo. Lo mntwana ofakaza la. Ona le ngwana pa ka mo. Wathandazelwa. A rapellwa. Phumnyoka. A tswanoga. Hawu Jesu wethu muhle. Jesu wa rena motho. Olapha ngaphethe isikhwama. Wa alafanga sa tshwara ongaphethe emjovo. Wa sa tshwere injection. Wa phidisa. Yasindisa. Wa phulusa. Uthini phi? Orinta de pi. Ha? Ngiyabonga. Amen. Nawo mabusi. Lwena tate mabusi. Uhambe kakhulu lena. Utsamela holo mo. Indawo ihambeni mbe. Uyitsamela kwemoto. ka koloi. Uzala. Uyitla mo. Nawo umvuzo wakho. Lwena hona le moputso wa. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Amen. Ngicabanga ukuthi bazalwane. Ke nahana hore bazalwane. Lokuningi kuhle. Ditle. Sothandaza la. Lo rapela mo. Soakha khona. Borlo a hanteng tempele e. Unomoya la. Khona le moya mo. Lo ngaphephula izinto. O ka tsamaisa ndi. Manje fasitshela uNkulunkulu. Yana tshwantse re botsa modimo. Andimmangalisa. Ayetsa mohlolo. Wandimmangalisa uNkulunkulu. Wetsa mohlolo modimo bazalwane. Uyalalela futhi. Ibile wa utlwella. Umfowethu ufanele ngabe uhambe evephelile. Ngwana se tshwantse ke ba tsamaile beke. Ogulayo. Ya lwala. Ngatshela ngathi uNkulunkulu. Ka botsa modimo ka re modimo. Mina nemsebenzi. Nna ke na le mosebetsi. Ngezo4. Ka di 4. Awufani umene. Ake ayeme. Angihambi. Aska tsama. Kuzathi ngeviki ke. O tla re yona beke tla. Ekseni izolo. O tseng maba. Wathi umfowethu babayo. A re ngwane se babaye. Siyomgcwaba nje emgcibelo. Re lo mmoloka Saturday. uNkulunkulu muhle. Modimo motle wa utlwella. Angimathi wakho uNkulunkulu. A ke tse modimo wa hao. Wongalaleli. Wa sa utlwelle. Lo uyezwa. Ka re wa Wangena phakathi emlilweni. a tsena hare mollo. Esithandweni somlilo. Mo se dibeng sa mollo. Amadoda phakathi emlilweni. Banna ba le hare mollo. Azange ashe. Azange afya. Bazungeza. Ba ile ba Angaze kube dikuluka. khona bebayihlabelela. A ke tsebe phine ne ba yope. Mola se Sengiyofika ukuthi kanye nakuhlabela ngoma yini. Ke le opela phine mari ke Nawo ma. Shadrack Usha watangihlaba. Drake batangkarang. Inkosi ekuthula Modimo mo sa abelele. Siyabonga kakhulu. Re ya le ba go. Ngiyacabanga ngifuna senze siyothandaza ngaphandle. Ke a nagana tshwantse re rapela ko. Yebo fundisi. Baruti. Awuphamsandla gogo. Usandumana. Ngisho gogo. Saphamisa sanibonani. Emisali tsohor dumelang. Jesus. Amen. Jesus. Amen. Dumelang ka lebitso la Morena Jesu. Re ya Umama ngiphekelayo ke. ke mme wa nkapielang o. Jesus. Ngiyabonga futhi wazala indoda uBheko. Ke a leboga re o ile a belegwa ke monna Manje pele. lo yawo uyakwathi ungicina. Byanong wa kgona go tlhokomela. Ngiyabonga Ke a kakhulu. leboga go. Siyabonga. Re a leboga. Uhambe nematende aBheko. Tsamaile di tente tsa pele. uNkulunkulu asisiza. Ka mo modimo wa re thusa. Sasishada. Ra ba ra nyalana. Siyabonga. Re a leboga. Yebo
baphiri thandaza siphume rapela ntate Phiriritso bese sihamba bese ra siyobona tsamaya stand dilo bona stand sesiyabuya bese sesikhipha re imali ntsha chelete hayi tshintshi e seng change imali chelete ungenamali ha o sena chelete siyatonga impahla zakho sisazithengisa wena diaparo tsa hao tla sala re rekile sabele nabambofu re abele ba ba tlhokang abanye babamba isihlathi batho ba tshwara metlhahang kanti sengikhulumile kanti ke buletse asisukumele a re emeleng ka maoto sithandazeni rapela hawu siyabonga Siyabonga kakhulu baba wethu ngcwele. Amehlo ethu agcwele izinyembezi. Baba, uma sibona usenzela izinto ezinje, ufuna imiphefemulo ebanjwe ngamandla esitha. Baba siyabonga. Siyabonga. Siyabonga baba. Siyabonga eKapa. Siyabonga Eastern Cape. Siyabonga eMqanduli ukuthi wehlile uyahamba baba kule ndawo thinta izakhamizi sale ndawo sibona ubuhle bakho. Siyabonga baba konke osenzele kona siletha udumo kuwe sithakekho abengasenzela izinto ezinje ngaphandle kwakho. Qhubeka baba 90 family baba yakwaMeslani ngiyakhuleka ngegama lika Jesu bavikele phezu kwabathakathi bavikele phezu kwezifo uNkulunkulu wethu ngabo ubonakele kule ndawo. Siyabonga moya ngcwele egameni lika Jesu ophilayo nozobuya masinyane. Sibongele kakhulu baba. Amen. Siyabonga ke re ya lebohe angathi sifuma yiphi indlela ke a ke tsebe re tlo tswa tsela siyobonga le stand lo bona stene re selebo noma nifuna kuhamba kugijima konke le stand ngakhishi shiyana mo hotle ka shiyana noma nje bese niyabuya bese liyabuya ndonikela hloniyela hayi tshintshi isintshentshi imali chelete akekho umuntu onemali awuna mthu asina chelete akekho ade futhi akekho umuntu onemali ibila awuna mthu ana le chelete uNkulunkulu phela fela ke yena modimo nnoshi siyabonga re a leboga siphuma kuphi ke mnisi re tswa kae monisi nawe mabuza niyathi indlela le tsebatse nisi mabuza sikhona sehamba phambili ke lo tsama ko pele befundisi phambili baruti ba tsamaye pele angathi ke mabuza so phethe likhuba lakho nomphethe elifosho nomphethe Makeba senofuna ipiki kulungile hambani ke tsamayang he siphuma kuphi ke re tswa ka mokae vulani ke ngapha bulang ka mo yo bathi laba phethe ushukela kahle ngambayeka bahlale la ba tshwere ke ngoba ditshiki ba siyabuya ka nje nno siyomukela le ndawo ro amohela pleke osha botokolosha Kube butokoloshi nebaloyi. impundulu zonke lezi zinto Zonke dilo ezisetshenziswa abantu tseo di berekiswa ke batho ebumnyameni mo bunyameng lahamba ivangeli laze laqedwa umhlaba wonke senithule thuleleni mqandule Singale ndaba yefa hamba livangeli laselaqeda umhlaba wonke senithulethe senithini kabi singale ndaba yebhake laselahapha
sunshine.